дене тарбия адиси болуу өтө татаал. Анткени дене тарбия адиси болуш үчүн, мыкты адис болуш үчүн бир канча илимдерди жакшы өздөштүрүш керек. Албетте биринчи кезекте эмне? Медицина илимин, физиологияны, биохимияны, психологияны, педагогиканы, биомеханиканы. Азыр дагы эмне болуп калды? Фармакологияны жакшы өздөштүрүш керек болуп калды. Мына ушул билимдердин баарын камтып, ушулардын баарын жакшы окуп, жакшы өздөштүрүп кетсеңиздер, келечекте сиздер мына Акжол агайыңардай, Айсулуу эжеңердей, Мерим Айпер эжеңердей жакшынакай таланттуу жаштарды өстүрүп чыгасыңар. Sizler çok başarılı sınavlardan geçerek buradasınız. Yani sıradan öğrenciler değilsiniz. Çok zor sınavlardan geçerek geldiniz. Bunlar tesadüf değil. Tesadüf olmadığına göre bu başarı hikayesini hepinizin yazmasını arzu ediyoruz. Biz sizleri çok seviyoruz. Hocalarınız sizleri çok seviyor. Gelecek, Türk milletinin geleceği sizlersiniz. Hedeflerinizi büyük koyun. Küçük hedeflerle uğraşmayın. Yani 50 alıp sınıf geçmeyi hedeflemeyin. Fakülte birincisi, sınıf birincisi olmayı hedefleyin. Çıktığınız yarışmalarda kürsüde şampiyonluğu, birinciliği hedefleyerek adım atın. Бүгүнкү биздин салтанаттуу биринчи курстардын куттуктап, анан ушу спорттук жетишкендиктерди, майрамды жакшы өткөрүшсүн, анан дагы бир жолу ректоратка, ректорубузга, мугалимдерге, проректорлорго чоң ыраазычылык билдирип, майрамыңар кут болсун, жылга ушинтип жакшылап баарыбыз чогуу тосуп алып туралы, силерге чоң албан спорттон жана жашоо турмуштан, илимден, билимден, маданияттан чоң ийгиликтерди каалайм. Kırgız-Türk Manas Üniversiteti'nin Spor Bilimleri Fakülteti'nin studenti deyen namını alıp jatıp, men saltanatlı türdө özümdün güç kuatımdı, erkimdi, tereң bilim alууga, üniversitetin oku programmaların jogorku dengelde özдөштүрүүгө, gelecekte jogorku bilimdүү дене тарбия жана спорт адиси болуп, мекенге жана элибизге кызмат кылууга ант берем. Ант берем. Ант берем. Ант берем. Ант берем. Ант берем.